hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Ka Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswiwani hi ku nyika nkarhi wa ku i byela leti i twa kongeti a hi ti tivi kwala u nga koho hi le ka 0860002543 ku fika laha ka hafu ku pela awara ya 12 kusuka kwalano hi laha se hi kota ku va hi laha hi ninge hi fane hi vulavula hi timhaka ta mathekisi na vanhu lava ti kombelaka tilifiti na hinkwaswo sweswo na ku tsandzeka ka ndhawu leya timhaka ta vutleketli i xikombiso xa kahle xa ku tsandzeka ka voho kun'wana va tisi vutleketli sweswiwani loko ni tshamela ku na bazi ri suka ku a xitandani leti ri ta a Polokwane siku rin'wana na rin'wana lero vatirhi va tshamisekile ni nga tshama a xitandani ni kha ni tirha a Polokwane no chava ku loko no ya tshama xitandani se ni ta na ri kusuhi na boti laha se hi nga tala ku tshaka holova se hi le kusuhi na kusuhi se swi lava un'wana va kule un'wana a ni nga tshama laha mara loko i languta sweswiwani ku hava bazi ri fambaka hi R81 ri ya Giyani kumbe xa ri suka Polokwane loko va ku kusuka Polokwane ku ya Giyani i 130 rand loko ku ri ka yi gonyanga van'wana va hava ku hava bazi ri suka ku Tzaneen ri ta Polokwane kumbe ri suka ku Polokwane ri ya Tzaneen ku hava bazi rero ene va ndhawu leya vutleketli a va vuli nchumu hi swona kama swi endleki Limpopo ntsena Afrika-Dzonga jikelele se hi lani nge hi yafu ku bela awara ya 12 a hi buleni yona mhaka leyi ene ni kombela hi papalata ku papamala a hi dzikeni hi vulavula swilo swo khomana ku loko hi ku vona ka n'wina mi vona ongeti hi fike njhani ka xiyimo lexi swi nge koti loko ku ve a ku tirhiwa hi ndlela yaleyo ku tirhiwa hi mathekisi leswi mathekisi ya tirhisaka swona a ku nga ta vana va Shoprite Spar na va Woolworths na hinkwaswo a ku ta ku ri na vhengele rin'we hi kona swi ta vula ku loko u nghena ka leri a va ta kokoka va ku nga ha yi hala ya na hala a swi ta vula sweswo kambe ho langa ni ku mina ni yi ka vhengele A ni ya ka vhengele B mina ni a ni dyi swakudya swa le ka vhengele B ni dya swa ka vhengele C na vamhani lava xavisaka matamatisi va tele loko va tirha hi tlhelo leri ra mathekisi swi vula ka va to kokokokana masiku hinkwawo n'wana ka ku matamatisi ma xavisiwa laha ntsena a hi ngheni helo hina ka ku mi hakela installment ya n'wina hina hi ya kwini na installment yin'wana na mina hakela installment ya mina ka swa vutomi bya mina loko va tirha hi tlhelo leri ra mathekisi swi vula ka va to kokokokana masiku hinkwawo n'wana ka ku matamatisi ma xavisiwa laha ntsena a hi ngheni helo hina ka ku mi hakela installment ya n'wina hina hi ya kwini na installment yin'wana na mina hakela installment ya mina ka swa vutomi bya mina hayi i business ra yini ina i business ra n'wina ku erenkeni na layini ya leyi va nga mi nyika yona mara vete loko mi kuma munhu un'wana na un'wana a yime exitichini kun'wana na kun'wana mi fanele mi n'wi kokakoka mu nghenisa thekisini a hi swona vete weda khandziyisa kusuka laha i ya mankweni mara swi vuli ku loko fika Dalmada hi kuma munhu a ti yimerile i fana khandziya wena xikolokolo a hi swona se a hi buleni yona yaleyo handle ka loko ri ku a ha ri na nawu la tikweni i Banana Republic loko ri ku hi banana a hi pfumeleni ku ha tiko ra mabanana ku vanhu vo ndza ku rhandza a hi ku tumingisela mina 0860002543 sweswi ni lava tin'wana na tin'wana timhaka leswi mathekisi hi vulavula hi swona ya hafu ku bela ya wena ya 12 ku ya fika awara yan'we hi laha hi nga ta kuma na va xiphorisa na maphorisa hi bula na vona hi tlhela hi kuma na va RTMC hi bula na vona kambe sweswi nga ta na tin'wana na tin'wana ku fana na loyi yi nga tlha yi huma futhi mhaka la ya uniform ya vanhu va EMS tatana xikwamba na MEC yi hume futhi hile munhu le ku rileni i ni rhumela na xithombe xa buruku yo handzuka swi ta lava mi kuma nkarhi tatana xikwambani kumbe MEC kumbe un'wana na un'wana la khumbekaka ka timhaka ta EMS mi hi byela ku n'wina swimbalo mi dline ku xava hi 2019K swa n'wina hi ku loko munhu a kha ku ku dline ku xaviwa uniform hi 2019 hirisana timhaka ta uniform ku nga hambariwi uniform n'wana na n'wana mbala swimbalo swa yena ku fana kwala ni nga koho n'wana na n'wana timbalela swa yena la se ve nge ni vutisi ka munghana loko ni ta ni mbale overall na ku bongo ni vutisa loko no ta ni nga mbalangi mara loko no ta ni mbale overall ve nge ni vutisi
hi mhaka ku a ku na uniform la a va ni hakeli mali ya uniform se na n'wina dlayani timhaka ta uniform ka EMS loko ku ri ku swa mitsandza ku nyika vanhu lava uniform se a hi mi twenini le ka 0860 swi swa tiko swi nge heli un'wana hi loyi futile ayaya masipala wa Giyani ve mile ku suseni ti-container a ni tivi ti-container leti mi ti susaka ve mile ku suseni ti-container loko mi ka mi susa ti-container mi sisa letin'wana hinkwato mi siya ta maxaka ya n'wina ayaya timhaka ta tiko leri tiyeli a hi tekeni muyingiseri wo sungula hello enhlekani Nxikani Bushbuck mpfukile mali. i pfukile ku na minjhani Mata Bushbuck no hluphi ntirho lowu ni nga nawu. A ni mi lavele ka letiya ta masocha mara a hi ti tshikeni a hi ngheneni la ka gezi la. ya Ma vona timhaka ta gezi Bushbuck. Va hindlela xihoxo xikulu ngopfu va ka Eskom. Loko va vula leswaku masiku lawa ya pimiwile ku rini hi va hi tsarise hi hetini hi tsarise xileswiwani va tlhela va ku va ta lava tifayini ta va 12,000 hi nga ta va hi salele ndzhaku va vula ku munhu la hola ku pay impela a nga yi kota 12,000 hi ku ri kahle loko ni swi languta onge mali va yi teka yi ri laha swisiwanini hi ku loko va za va hatla va lava ku tsutsumela ku pfala va tiva ku swisiwana swi ta tisetela mali liya hi dya hi swona se mhaka leyiwa ya hi karhata ngopfu loro loko ku ve voho na mfumo va twana leswaku va hembela hina va ku voho va lava ku create mitirho hi lava vafana va tele va dyondzekini a va tirhi Bushbuck why va nga va teki va va veka layinini va ku sweswi hi nga hoxeterisa swibokisani mimiti leyi fambani n'wehe mi veketela swibokisani timovha hi leti va na tilayisense kati vo hi xisa loko va ku va lava ku create mitirho a va create kwala ka Eskom vafana va famba va hoxetela hi ku mikhegula ri wexe a famba hi xisuti a nga suka ya layinini a joni sweswi ka ha ku fa un'wana hi ku yima a layinini kasi vakhegulu va masiku lama na vona ko va ku nghenela xivhengele xinchinani xa mavhengele la mara vakhegulu va masiku lama kasi va njhani vo pfumala na vatukulu va pfumala na vana kasi vo tswala yini vatukulu va masiku lama Bushbuck ku n'wi rhumanyana i lava 100 rand mi kuma ku ri kwalani hi le vuswetini a mi tshembi Bushbuck ku ka ha dyiwa mukhusa na swi swa mitini ne me twele papa hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akomba ndlela 0860002543 un'wana miyingiseri lo enhlekani Inhlekani DP minjani? hi pfukile minjhani papa Ihlayisiwini DP. Isimon Khoza na midrand DP. I can't Bushbuck mativa ani va na nongonoko wa kahle mani kumbe ku va na siku ra kahle hi Mvhulu kumbe wambirhi ku na vayingiseri van'wana vambirhi va nga nghena ni twi va nga ri ku hi hlonipheni tanihi timembara ta MK ma swi vona muyingiseri wun'wana u nghenini a ku i former president Zuma ve le ku phuntiseni ka vanhu ende vanhu va kona va phuntiseka vanhu lava phuntisekaka Bushbuck ku vuriwa hina nga ri muyingiseri la u hi kolota apology loko a ku ha phuntiseka u vula ku hina hi swiphunti u vula ku ri former judge president Hlophe na vona a va tlharhangi va phuntiseka so tanihi vayingiseri a hi pfumeleni ku a hi nge voni swilo ku fana and a hi nge sapoti vandla rin'we ra tipolitiki ma swi vona mara hi nga fikeli laha ka xiyimo lexa xa ku lava va sapotaku MK va phutisiwa hi Zuma ivi va tlhela va phutiseka ntanga ri avele ku hlonipheri ku na muyingiseri n'wana the very same day u nghene a ku MK loko yi vitana ANC very ANC ya Ramaphosa hi le ku strain mara va ri yini loko fikile Mbalula a ku MK yena u yi vitana ku i Zuma party a va swi vuli sweswi loko swi vula hi fikile Mbalula so a swi nge vi ku
loko Zuma a vulavula swin'wana kumbe MK ku i ANC ya Ramaphosa hi swona swi nga hoxeka ivi loko fikile Mbalula a vula MK a ku i Zuma party ntwa nga ri a hi swona sweswo so a hi languteni swilo and they tlhe hi twisisa ku a hi nge voni swilo ku fana hinkwenu a hi nge mara loko mi nga mi swi vurisa sweswo phela loko mo languta n'we hi va MK i nga ri mi lo diriliwa sweswo ka ANC mi nga tsha kulukumba Mbalula mara ka MK mi diriliwa sweswo loko ku nga ri hinkwenu vo tala va swirho swa MK va vula sweswo ku i ANC ya Ramaphosa so hala ka ANC handle ka loko ri ku mi twe van'wana mara ka MK mi hambi ku ri na July unene July lowa mi yingiseriwa hina laha a hi yingiselaka na hi wa vula ku i ANC ya Ramaphosa a swi vuriwi hi murhangeri ntsena hi ri yini hi office ya SG loko fikile Mbalula office leya yona yikulukumba phela hi yona nomo wa ANC so loko yi office liya yi vitana MK yiku i Zuma party a swi vule na swona ku swi hoxekile maswona mara leswi a la ku swi tiyisisa wena DP i mhaka ya ku a hi tiyiselelani tanihi vanhu lava landzelela hi nga vitanani swipfunta phela hi ku na swidyondzeki lavo Floyd va dyondze ngopfu so loko se hi ta byeriwa ku vanhu vo fana vo Dr. Hlophe vanhu vo fana vo Floyd va lo phuntisiwa ivo va phuntiseka ntwa nga ra swi amukeleki swo fana sweswo mara mi ta hi vulavurisa Khosa na n'wina mani se masiku lavo hi vulavurisa hi ku loko sweswi masiku la ku loko vanhu va dyondzile a mi swi tivi ku munhu wa dyondza mara a nga tlharihanga swi kona se mi nga vuli sweswo ku hi mhaka ku munhu i dyondzile se hi tlharihile hi nga vuli sweswo that's why ku se mi hi vulavurisa ku mi nga hi vulavurisi mo nyika van'wana nkarhi mara mi nga swi famba la ku vutisa laha ka liya mi nga yi vula ya ku kulukumba Mbalula veri party ya MK i Zuma party se n'wina mi ri yini a hi ya Zuma a ya Zuma i murhangeri masitwa i munhu a ri yexe ka MK 1 a pfumeleriwa ku va na vuxirho hala na hala hambileswi xin'wana xi nga lahleka hayi mani heta xa vumbirhi i wun'we hi yena a ri yexe a tekaka xiboho xa ku Khosa wa famba Butpetonani ku na swihundla laya mavona kulukumba luya ni twi ministeri va ku i skimar mavona kulukumba la Butpet u tlhari ngopfu yes a nga na yona formal education mara Zuma u tlhari ngopfu amile ku vuyelelani nga kona mi tsaze wu hela nkarhi mi nga se hlamula leswi a ni nga mi vutisa hlamulani leswi ni nga mi vutisa sweswo swi ventiletiwe khale swa ku hi tlharihi ngopfu hambi se swi van'wani va kanetaku ku a va swi voni vutlhari bya ku byi le kwihi kambe sweswo i discussion ya siku rin'wana laha hi nga kona sweswi hi laha ni mi vutisaka xivutiso xexo ku miri MK a hi ya Zuma i ya mani hi ku hi ya ri yexe a nga na 1 a pfumeleriwa ku a nga va xirho xa hala na hala hambileswi xin'wana xi tikomba ku xi kha xi lahleka 2 hi ya ri yexe a vula ku Khosa a wa ha ri xirho na pfumela sweswo i murhangeri hi leswi vumbiwa bya hina ka MK byi vulaka swona hina hi right sweswo and a problem na sweswi na mhani ri xiphiqo kambe swi vula ku loko ku ri ku hi vo va nga na matimba lama va ri voxe swi vula hi vo n'winyi wa vanhu ku hava ku mi ta ya ka appeal mi ta ya ka NEC mi ta ya ka yini loko vo ze va ku Khosa go swi herile hi leswi hina hi pfumela phela ka vurhangeri bya se pfumelani na loko va ku i vandla rakwe no i vandla ra vona yes okay mara leswi lwisanaka na swona i ku hava phati mo nghena ka Google kumbe mi ya ka IEC mo ku hi lava Zuma party a yi kona phati yaleyo no sweswo swa twana a ni lava kwala ka ku hi twana na mina na n'wina ku phati leya ya nkulukumba Zuma yona i MKP a hi Zuma party inkomo khalanga kezele ba 0860 0025 ni la sweswi la moyeni lowu hi jikajikisana hayi hi njhekanjhekisana ku hava rito rero i njhekanjhekisana se mi loloha ku vulavula njhekanjhekisana se mi mo njhekanjhekisana Xitsonga lexi na yo mi ku xi tshoveleli siku ra namuntlha i namuntlha swi lava yini swa siku ra namuntlha kambe amukeleni un'wana loyi hlekani
se ga ndo zero Tebu minjani tshika swa Xitsonga n'wana mara a hi yeni ka mhaka mi nga vileli vulavurisa leswi mi tivisaka swona hayi hi ta xitsovelela hi ta ku yi kompa tata Tebu ma a ni munhu wa ku rhandza ku sola kumbe ku vilela la ka xiyanimoya mara matwa loko ni tshame ni languta leswi vandla ra EFF ri fambisaka swona a ni ka ni ringeta ku ri landzelela kahle ri kongoma kwihi mara loko se ni ta fika la ni nga kona ku fika ka tolo ni sungula ku swi twisisa ku vanhu lava nga ku vhoteni kumbe hina hi votaku van'watipolitiki va hetelela tivhoti ta hina va nga ti teki ti ri na nkoka ni vula ni kongomisa ka mhaka ya ku swi tikomba nga ku vanhu va teke tipolitiki va ti endla hambi ni nga ku hi Xitsonga ni nga ri vekisa ku hi mo ni ri veka hi xilungu ni ku va ti endla career ya ku hanya hi yona masiku hinkwawo ku nga ri na ku mhaka ya ku vuyerisa vaakatiko hi nchumu no vutise xivutiso xin'wana tolo ku na swilo swo tala swi nga lahleka kumbe swi tivekaka ku va mani va endle yini ku laveka ku mali ku yi nga vuya ndzhaku loko swi koteka a ve le ku swi macheleni ku macheliwa swilo swi tsanana swa mali leyi a yi lo tshama kwala yi tshame kona swi lunghini loko ku ri nandzu i nandzu na wona a ku na xinandzwana kambe loko ni langutisini ku na swilo swo tala tiko ri xota ku swona leswi a swi fanele swi lweliwa hi van'watipolitiki lavo kaneta va ku leswi a swi fanelanga swi fambisa leswi a swi fambisi leswi kambe na loko va lwela timhaka ta payback the money a va sorisiwa sweswi ku ka swilo hinkwaswo vo sala ndzhaku president Zuma va tshika ku lwela leswi na leswiya kambe ku vuye ku endleka yini loko se ku yiwa constitutional court ku vuye ku ya humelela that landmark ruling se kumbexani na sweswiwani va lava ku mi fikelela mhaka nkulu leyi va lava ku fikelela yena i mhaka ya ku ku nga vi ku vekiwa maendlelo lama ma nga ta ve ma pfumeleleka ku hi mhaka ku president xin'wana na xin'wana vo ti endlela masivo matiwa ti tala Tebu ni landzelele ti-case to tala ne ta ti fambisaka hi EFF yes timbirhi tinharhu ti kona leti ni nga ku ti vuyerise vaakatiko kambe loko sweswi hi karhi hi ri ka xiyimo lexi hi nga ka xona ikhonomi ya hina yi khisamini ya ha lwelaka ku pfuka ivi ku pfuka hi ri hava president a ka va vekisi swi ri yini tiko ri ta xota ti-president a ni ku na president un'wana a nga kona sweswi ku na deputy sweswi fambaniya va ri ku na i ti-economic freedom fighters tatana Tebu mara swi tikomba ikhonomi leyi va vulavulaka a va yi twisisi rezi tatana Tebu a hi fambeni na tipolitiki leti mara tatana Malema i mupolitiki wa ku tivuyerisa wa ku vuyerisa tiko mina siku ni nga ta pfumelelana na n'wina ka sweswo hi loko va nga ha voteriwi that's why loko ni tshame ni mi byela siku rin'wana loko a hi nga ku ya hi leswi tipolitiki ti nga tshamisa swona a ko fanele ku va na dyondzo ya tipolitiki a swikolweni vana va kula ku za ku ya fika malembe ya ku fikelela ku a vota swi twisisa ku why a fane a vota hikokwalaho ka hina fane a joyina tipolitiki nkarhi wun'wanyani swiphiqo leswi hi hlanganaka na swona swa ku hi votela vanhu va wrong a hi ta hambana na swona hi ku vanhu van'wani va nyikiwile ku vulavula laha non'wini mara a va vuli swona leswi va swi humesaka hi milomo nemetweni thank you enkom 0860002543 a hi kandienda hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mi ngisera mugana rona FM makomba ndlela xana ta Afrika-Dzonga i banana republic ke laha lava va faneleke ku va nga byala vutihlamuleri bya ku tisa ku nawu wa landzeleriwa ku nga havi vona un'wana na un'wana u ti landzelerisa na hi mhaka mi kuma vanhu va kha va jikajika na madibomu va ku hina hi ndla leswi hina hi ndla leswiya hina hi ndla leswi tiko reri ni vula ku loko ku ve ku na va Major General Mashava lava va tirhaka swona swa ku hi sirhelela na lava munhu un'wana wo jikajika na tibamu la tlhelo ka mina hi mhaka yi swi nga va swi vula ku hi ala ku hi ta kuma ku pfuneka
and loko hi ze n'wana teka nawu veka mavokweni ya yena n'wana nga ha tshembi nawu swi vula ku se hi ku embananeni un'wana mi se ri tshama swi vula la ni ta mi tsundzuxa swona ni ta mi tlangela swona ni mi twisa ku tiyini hikokwalaho ka yini van'wamathekisi va twa i nga ri swa boha ku hi fanele hi khandziya taxi ta vona na swi tiva ku mi nga mi kha mi vulavula na mina sweswi ni kha ni vulavula tani mi pfulele xani moya driver ya thekisi ku khandziye na vanhu kwala ve le ku hlamaleni ku himpela swi ndisa ku yini kumbe va chava no hlamala hi ku mbe le thekisini ra n'wena kumbe mi lava ku cinca xitichi hi mhaka ya ku ni vulavula hi leswi mi nga cinci a hi languteni ntiyiso hi kota ku swi twisisa hikokwalaho ka yini hina hi swi tiva ku thekisi a yi vindzuki a ku ta hindza bazi ra ka BIC nampundzu thekisi ri nga se vundzuka hi ku bazi ra yini ra vatirhi hina va ya ku Boveri le Benson na le kwihi a hi famba hi mathekisi se ri xini ku hi ta fika la se hi sindzisiwaku ku hi fanele hi khandziya thekisi a ni nga swi tivi hikokwalaho ka yini mi hi sindzisa i nawu wihi lowu mi nga le ku tirhiseni ka vumbiwa bya Afrika-Dzonga loko mi ri na mfanelo na mina na yoho mfanelo ku ni khandziyi thekisi ra n'wina ni ri lavi na ku famba na ku kombela lifiti ka lowu a nga na movha a nga languti ku tlhelo loko ni yimisa ritiyo a ni van'wani va languta tlhelo fana mina mi ni languta tlhelo loko munhu a nga kombela lifiti a hi buleni 0860 002 543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM na ri teka riqingho rero endzhaku ka leswi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM akhomba ndlela nongonoko ya Afrika wa vulavula andlala mavonelo ya wena u tshunxekile hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini wo sungula mingiseri hello Ai khala njani? seswameni hi pfukile n'wina minjhani Hi pfukile. a khensa Masitava na ti-taxi va hi khomi kahle. Engaku hovi ngi hava hi khomi kahle mi vula n'wina na mani la mina na ndyangu wa mina. okay yana ni mahlweni Ma swi vona laya ku na khona leya le Babangu ma hi vona. Nampundzu ku layicha mabazi. Ku na vanhu va le ndzhaku ka ntshava laya ka rivala a va na xo famba minkarhi yo tala va prefer ku tirhisa Great North loko yi suka ka rivala ya Xitandani ku yi fika yi va cukumeta laya va la khandziya mabazi. Loko mi fika laya mi kuma ku se mabazi ya caciwini ya fambini ya pimeriwa ku ya fanele layicha ku fika nkarhi wa so hewa ivi mi famba loko se mi famba mi fika ka N'wamatatani bazi ri famba ri kha ri hlongorisiwa ku ri nga ha layichi ku ri va tekela vanhu va la ta sala va layicha vanhu va va yisa elini bazi ri ni hindini ni fanele ni sala ni khandziya taxi yi ni yisa la bazi ri ya ku kona hi mali yin'wana la ni ta khandziya bazi hi mali yin'we ku ta ni ta fika eJoni mi fika elini bazi ra ha xilayicha va caciwa va hi 8 bazi a ri famba business ra vona va lo hlawula ku va la ta endla a va pfumeli ku business ra vona a ri fambi hi ndlela leyi vona a va swi hleketise swona loko va ri sungula va tele ngopfu kwalaho ka ku va tele ngopfu ntiyiso a se mathekisi ma tele swinene ene loko va tele va hleketa bindzu se i hleketa taxi ene leswi va swi endla a va ha ri endli hi rirhandzu va ri endla hi ku fostela va heta va tikisela mina ni ri mukhandziyi ka ku hlawula leswi mina ni rhandzaka swona fana na mina ni ti rhandzela bazi hi ku ni ri khandziya hi vona ni ri khandziya kumbe ku fana na ku ri Babangu to ta ta ni chicha la ni fikaka kona hi mali yin'we a mi pime chichachichiwa va kwa vajiki a va nga fiki a na ha fiki kwalano ni ta ku hakela laya a na ha fiki izi lahla mindwalo swa mindwalo hi ku tsutsuma va nga ti-taxi ni va twisisa ene na ngqondo ya kona yi nga ku se i ngqondo yin'we a ku na ku hi le Limpopo a ku na ku hi le Joni swi vo va ku faneni ndhawu hinkwayo van'wamathekisi hi nge va soli vo va ku phandeni ani mara va nga phandi hi ku xanisana mina ni ri mukhandziyi i ntiyiso kambe ku na vanhu lava fanele ku va landzelela nawu ku nawu lowu wa landzeleriwa va endla yini vona nawu va nge wu landzeleli mhaka ku na vona va na bindzu kwalaya phakati mi vula yini kwalano ni tsundzuka siku rin'wana tshame ni khandziyana ni bazi ni ku ta a ku ri na traffic ku ta taxi liyani n'wini la driver taxi liyani i mutirhi wa bazi rin'wanyana i ofele ku drive eka taxi ya yena
maswiti Namitwe. se nawu ya tirha kwini Namitwe. Namitwe. Enko. Xiyimo xo tika xexo lexi va vululaka hi xona 0860 002 543 a hi buleni maphorisa hi ta va vutisa hi ta va yena na vona brigadier la va ta hi byela ku va va chava na loko ri va va chava va hi byela ku hi ve hi swi tiva ku va chava hi mukela ku hava ku loko lava hi tshembe vo va ta hi pfuna a va chava se hi to vhela ti khandziyela thekisi hi nkani un'wana hi lo ni hleka Kalanga mpfukini hi pfukile minjhani papa awa hi pfukini a khensa a ni vulavuleli association ya mina ya le Rotterdam Taxi Association na ku vulavula ka sayiti ra n'wamathekisi ni ndlela ku na minduku munhu a nga ku hi ku twini ka va vulavula association a ni vulavuleli association mara swi hoxekini ku n'wina va timovha letitsongo mi fika mi nghena apatwini mi sungula ku renka loko hi ya apulaya ndlela mfumo wa hina wa Limpopo wu fika wu hi nyika swilo swin'wana va ri i tiphemiti letiya hi swona swi hi pfunaka ku tiva vun'winyi bya ndlela ku hina van'wamathekisi hi renka ku sukerisa lana va hi byele ku ta ya renka swibazana a va hi byela ku ta renga na tiphurayivhete leti hi rengaku na tona ku hava hala ka sayiti ra hina ende hi nge pfuki hi ti lavini futhi ku ta renka because ti va ti karhi ti hi kavanyeta swinene aka matirhelo ya hina because loko munhu ene swi kahle ngopfu leswi mi nga swi vula ku va mi nyike payment ya patu a va mi nyikanga payment yi tsariwa ku phet mathevula i phet mathevula a nge le ku langeni ku i la ku khandziya yini i fambe ya khandziyela aka n'wina ndzeni ka yindlu ya ka n'wina once ze khandziya ndzeni ka yindlu ya ka n'wina khalanga hi nge ku vutisi ku why i teka i khandziya movha lowani loko ku ri ku i ta yi yima apatwini la hi renga kona i ta vika i hi pfuka leswi vulaka ku renke leyi nga akiwa hi mfumo wa hina wu teri vanhu va ta va ta khandziya na mfumo wa hina wa Limpopo wu hi akela na tirenke leswaku van'wamathekisi mativa wu mi akele tirenke wu tlhe wu mi nyikana nawu phela va tlhe va mi byela va ku mi lawula ku fika ka radius yo nge ka renke ya n'wina hayi patu hinkwaro hi swona patu leriyani khalanga hi leswi na na ta ringeta ku mi basela yona kahle na yi twa yi na masikunyana yi karhi kwa hi yona loko ku ri hi ku munhu i xave movha khalanga a ku ta famba ni karhi ni kuma xipetrolo wana hala patwini i va ka handla mistake because i va ka provoka vanhu van'wanyana lava tirhela kona loko ku ri hi ku i lava lifiti fonela munhu yaloyi lava ku lifita a ta ku teka ka n'wina loko ta ku teka n'wina nge ze hi ku vutisa na swintsanana ku wena i khandziya ku private i khandziya hi leri leyi na loko ku ri ku mativana khalanga mi fanele mi ya sukerisa swin'we kaya ivi ku mi famba mi ya la mi ya kona mi ya giyani mara loko fika i yima patwini aka switichi swa hina sungula ku fambeka i thawuta mativa ni tsakisa hi ku ni tsakisa hi ku hala ka n'wina bazi ra ka phaziri ra hinda a hi vulavuleni a hi sungulisi ra hinda phaziri yes bazi ra na la Great North ya hinda okay a ri mi khandziyisi kun'wana na kun'wana swona ra khandziyisa kun'wana bazi ku na le xitichini xa ka Mahlawuli ku na le xitichini xa ka Manimani ku na le xitichini xa ka Manimani i bazi rero xo sungula se swi vula ku loko i nga ri laha xitichini xa ka Mahlawuli i famba i la ku khandziya bazi i nge ri khandziyiku swi nga ndla ri nga yima handle te ta masiku lama ti pfaku ti thawuta mara hi mabazi hina hi ntumbuluko wa koho hi ti tivisa sweswo a ni tiva sweswo mara technology na thekisi a yi ku voni iyo yima patwini yi yima thekisi loko yi ku vona i ri patwini loko i nga ri ku ndleni nchumu va ta ku pipip loko va nga ndli ku pipip na vona yi tele vo to tifambela mara loko va a va fiki va yima i va ku kumile yima laha ntomeni ivi na vo va fika va yima masivo se swi vula ku loko ni nga ndlangi loko ni nga yimisangi voko mina ni ku Mahlawuli a hi fambi tsin'we a Giyani a wu na lunghelo ro ni yimela i ni khandziyisi hikuva ni ku yimisanga loko munhu a nga komba ngi a hi n'wi layichi khalanga a nga fambi kambe lexi xi hi nyikaku problem i ku fika i yima laha patwini i sungula ku i yimisa voko henhla ne i ku me ni ta khandziya private ni nge khandziyi thekisi munhu loyi a nga lava ku ta khandziya private ya ti nghenela garage a ti xavela okay se swi vula ku patu leri ra n'wina i ra n'wina a hi patu hi ra hina it's a public road i ra mufambi un'wana na un'wanyana kambe munhu loyi a ri tirhisaka khalanga hi leswi ku nghene swa ti-Uber la South Africa loko ku nghena swa ti-Uber swilo leswiya swa ti-Uber va swi nyike layisense i teka cellphone ya wena i tsala ku ni le kwini kombe ta ni landza kona xi ta mi teka ndeka yindlu hi nge xivutisi no xivutisa xi ta mi teka ndeka yindlu xi mi yisa la mi yaku kona a hi nge ze hi mbutsa mara laha patwini laha hi tirhela kona hi swona vutisaka swona ku patu ra n'wina na
a hi patu ra hina patu leri i ra hina hinkwenu Ina. hina permit leyi kulaka hi na right yo famba hi karhi hi layicha laha ka patu leriya i ntiyiso sweswo ni pfumelana na n'wina mina leyi permit ya ku mi famba mi layicha i ntiyiso mara a mi fambi mi layicha n'wana loyi a nga swi laveki loko i nga swi lavi i tshama a kaya ivi a wu tshami ka okay se swi vula ku patu leri ra mina ra n'wina ke hi ku loko a ri ra mina na mina a ni ta mina na mina na right ya mehe ya ku ya lani ya kona hi lexi ni lavaka xona mara a xi tisa mi teka laha mi tshama kona hayi laha hi nge hi tirhela kona a xi tirhekeni ya n'wina xi le patwini leri nga renemiwa ku Rotterdam Taxi Association yi renkela la so sweswo hi ta va twa va tiphemiti sweswi kalanga hi nga ni rhumela yona kwala ka nambara yale ya palani xitichini a yi tsalangi permit yaleyo a yi tsalangi ku mi n'winyi wa patu ra Rotterdam to Giyani ku yi operate from Rotterdam ka lava va lava ku khandziya hayi lava nga swi laveki a wu ti ta renga hi private layani a ni renki mina ni suka Rotterdam ni ya Nkuna Kroll se loko ni ya Nkuna Kroll hi movha ya mina ivi ni vona munhu ni n'wi khandziyisa ene ni n'wi khandziyisa hi swivangelo swo hambanahambana kama wun'wana ni n'wi khandziyisa hi mhaka ku la ku hakela loko a hakela kama wun'wana ni n'wi khandziyisa hi mhaka ku la ku gangisa kama wun'wana la ku khanga swi tele gangisa yo gangisa ku tingese hi vulavula munhu wa hisa la hi chip a ti munhu wo kokeka rinoko loko kokeke rinoko na mhesa nyuwana mara leswi ku munhu a nghena xopeni a xava limobani a humesa famba nghani babele hayi la wa mara loko n'wina mina loko a mo humiliwa na vanhu lava ku na vanhu lava vongo va xave ngopfu timovha leta ti-7 seater va xave ti-7 seater va hana tiphemiti va le ku ndzeni sweswo a ni ta mi twa ku mi vulavula mara mina ni suka Ben Store ni suka Giyani ni ta Pulukwane ku na munhu hi luya ni n'wi khandziyisa hi swivangelo swo hambanahambana ku ya hi sweswi a ni nga mi byela n'we mi ri ni nga n'wi khandziyisa loko xantswa matihlo ya bye 0860002543 a hi tweni nun'wana loyi i hlekani mi amukerile ka munghana lonene botata Mpfukeni a yi pfukele mi njhani ni pfukeni but i ka lexi mavo yangu taxi driver wa ndhuma la Soweto a ni timbe tatwani mhaka ku se ku sungula ku ba mpfula futhi mara anyway ni sure ku ni ta twiwa moyeni botata mu ngo swi teka hi ndlela yin'wanyana hi timhaka ta lava ku hayikisa vanhu because mini sure mi kambe yo va registration xa community registration a xi hanyi xi hava license se le ya ku teka a xinkwa xa mina laha ni fanele ku mini wu ta vana va miko hi le ya njhani leyo buka mina mativa ku ku humelela yini mihleketo yaleyo hi hindzile ka level yaleyo ya ku njhekanjhekisana bota mina a ma ha twali na mpfula yaleyo mi ngele ka yona ku na nkulukumba wun'wani loyi a ni fanele ni vulavule na yena laha a ni swi tivi hikokwalaho ka ni n'wi rivele a ni fanele ni vulavule na yena hi hafu ku bile awara ya 12 i munakisi Phineas Malachi a ni byeriwile ku ni ta vulavula na n'wina se ku lo na sungula timhaka ta mathekisi laha cimani hayi ku vha ku tika leriya ra ku ni rivala na ku a ni fanele ni ta ka n'wina yi va ni hundza laha loko ni hundza laha ni ta ka n'wina Malachi hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe lexi nga na xona xi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti tshemba clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS-a munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS-a sweswi clientele life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo hi sweswo mingiselo munghana lona FM ni lavalava Malachi la loko no prasa la kumbe ni nga nkuma kumbe la ya la ni n'wi kumile Lachi Khalanga mlo mativa Malachi mani ni swi tsarile na kwala ku hi hafu ni ta ka n'wina se loko se ni tsundzukele ya mathekisi ya ku se ni kavanyetiwa ku a ni fanele ni kha ni khandziyisa vanhu hi swivangelo swo hambanahambana ni vhe ni hisa mani mi pfukile hi hlayisiwile Khalanga mani Mulozi n'wina mpfukile a hi tluli munhu mani na hina hi hlayisiwile khensa hayi mi tlula munhu hi ku na n'wina mi munhu bya n'wina byi pimeriwe n'wina ni mi twini Lachi va ri ti-test series leti timbirhi ti ta fanele ti ndla yi nga ri i cup final
hi mhaka ya ku Afrika-Dzonga ya swi lava ku ya nghena ka ti-final kumbexana hi pfuneni ku le a Lords leyi yanani mahlweni ku endleka yini sweswi se va le Sri Lanka va nga kwana right khalanga ni ba mandla ni vuyelela mi fikile ka mina kunene ni ba mandla kasi ke n'wina wona nguyingiseri wa munghana lonene a hi yimile katsongo khalanga ka xiviko xa mina lexi ni nga xi endla a ku ri leswaku veni mpfula yi tlhe yi sungula kuna la Kingsmead a Durban laha swilo swi humelelaka kona i ntiyiso mitlangu leyi test match letimbirhi ti fana na finale ku hava xipano lexi xi lavaka ku lahlekeriwa hi ntlangu hi ti-test letimbirhi hinkwaswo la ku wina test match letimbirhi hikuva ti endla leswaku veni va kumeka va kuma mikutlunya leyi va tlakulaka sweswi loko ni vulavula xipano lexi ya Sri Lanka xi le ka xiyimo xa vunharhu eka nxaxamelo wa cricket wa misava xipano xa Afrika-Dzonga xi le ka xiyimo xa vuntlhanu hikwalaho ka sweswo xi lava ku ta tikuma na xona xi ya atifinaleni le a Lords hi kambe ku endla sweswo hinkwaswo ka swona xi fanele ka mitlangu ya xona lexi xi nga xi salela xi manyukuta ku ve ni xi hlula hikuva loko hi vulavula na le ndhawini tin'wana ti le ku tlangiweni ta tsundzuka leswaku Australia na vona na India va le ku tlangeni swoleswo hinkwaswo ka swona India va ha ri number 1 Australia i ti number 2 endzhaku ka loko va ri vona defending champion swoleswo swi vula leswaku ve ni ntlangu lowu kumbexani test match letimbirhi Afrika-Dzonga na Sri Lanka va ti tlangaka ti fana na ti-final hikwalaho hi langutisaka munhu wo fana Themba Bavuma loyi a hetaka lembe rakwe ra vukhume a ri ka xipano lexi eka nkarhi wa ka lembe leriwa swi endla leswaku a va na vukheta na vuxiyaxiya endzhaku ka ku a langutisile a vona leswaku vatlangi lavan'wanyana va bumburheka bya mahele loko ya twa sweswiya swa swichelachela leswaku ya dakwa na ku ya dlaya ni nga vula leswaku fikela nkarhi wa sweswi hi vone loko ntlangu wu sungurile ekhalanga loko va karhi va pfula wicket ku ve ni ntlangu ya mahlweni vatlangi va huma ethaneleni va tlhelele endzeni ka rivala Aiden Markram hi yena wo sungula ku ve ni a humesiwa i humesiwe a ri karhi a partnera na mujala la vuriwaka Dizozi lava ka tibolo leti ringanaka 18 ta vona ti hlanganile a vo va na mitsutsuma ya 14 eka partnership yaleyo la Dizode a ri na mitsutsuma ya 4 kusuka ka tibolo ta 7 kasi Makram a ri na mitsutsuma ya 9 kusuka ka tibolo ta 11 laha hi nga vona partnership ya vumbirhi yi ve ya yena Dizozi xikan'we na mujana loyi va vutanga mujala ka Stabs loyi eka vona va nga huma na tandra eka tibolo timbirhi leti a ti kongomeke hina Dizozi ku va hava ntsutsuma Dizozi xikan'we na mujana loyi va vutanga mujala ka Stabs loyi eka vona va nga huma na tandra eka tibolo timbirhi leti a ti kongomeke hina Dizozi ku va hava ntsutsuma hi ve hi vona partnership yaleyo yi tshoviwa ive ku ri loko ku ta nghena yena Themba Bavuma laha nga fika a hlangana va va na nhlangano wa vona na mujana wa ka Stabs laha hi nga vona eka tibolo ta 72 va endle mitsutsuma leyi ringanaka 32 laha yena mujala wa ka Stabs a endle kusuka ka tibolo ta 38 a endle mitsutsuma ya 16 kasi Themba Bavuma loyi a nga swi humaka a ha ri kona endzeni ka rivala kusuka ka tibolo ta 34 a endle mitsutsuma leyi ringanaka 11 loko partnership yaleyo yi tshoveka ivi a vuya yena Bavuma a ta partnera na yena Bedingham loyi a nga kumeka endle kusuka ka tibolo ta 6 endle mitsutsuma ya 4 kasi ke Themba Bavuma eka tibolo ta 6 eka partnership yaleyo endle mitsutsuma ya 4 kasi ke mitsutsuma hinkwayo loko va yi katsa yi va leyi ringanaka 8 kusuka ka tibolo ta 12 ivi ku va ku loko a humesiwa mujala ka Bedingham ivi ku ya nghena mujala ka Verin loyi eku ngheneni kakwe loko ntlangu ta yimisiwa a ri na kusuka ka tibolo ta 16 a ri na mitsutsuma ya 9 laha Themba Bavuma kusuka ka tibolo ta 7 a ri na mitsutsuma ya 13 leswi vulaka leswaku a sungula ku tlakula mitsutsuma yakwe Themba Bavuma partnership yaleyo loko va ta pfala wicket a yi ri na tibolo ta mitsutsuma ya 23 kusuka ka tibolo ta 23 eka nkarhi wa sweswi ku tlheleriwa endzeni ka rivala ku ve ni yi qhuveka na ntlangu a ku fanele ku ye karhi ku tshunela nkarhi wa ku kuyiwa swakudya leswi lahlekani kambe a swi vangi tani na ha ku tani vatlangi a va ri ku humeni khalanga loko na ha ri tani ku ni vulavula ya sungula mpfula futhi yi le kuneni va ya pfala wicket leswi vulaka ku ha ta va na nkarhi wun'wana wa ku tshama khalanga hi leswi swi nga xiswona loko ntlangu lowu a hi nge vo hetelela va ku nkarhi lowu a wu vekiwile for test leyi a wa ha ri wona a wa ha ri kona ivi wu nga ha tlangiwi swi va swi kha swi veka xiyimo xa Afrika-Dzonga ka xiyimo xa njhani loko ku ta fika ku vuriwa leswaku ntlangu lowu a wu va kona va ku a wu va kona swi vula ku a ku na vuyelo hikwalaho ka yini loko va ta ku a ku na
swi nga endleka va ku a wu bangi ku fana loko u nga bangi kona a ku na vuyelo swi nga endleka va ku va draw loko ku ri draw still ekhalanga swi vula leswaku veni Afrika-Dzonga a yi tsukuvanyi ku ya ehandle ka ku tsukuvanya ka yona ku nga va ku ehla yi ya ehansi hikuva loko hi langutisa loko yi nghena la mikutlunya leyi yi nga na yona ku veni yi tlakuka yi le kule nyana na swipano leswi swi nga henhla ka yona ni nga ringeta ku hlamusela hi ndlela leyi khalanga loko hi langutisa Australia kahle xipano xa India xi le ka 61.11 ive hi teka xipano lexi xa Sri Lanka xi le ka 55.56 ive hi ya ka Afrika-Dzonga leyi nga na 54.17 se loko hi teka Afrika-Dzonga hi langutisa xipano lexi nga henhla ka yona i xipano lexi xi nga na xa New Zealand i xipano lexi nga na 54.55 Afrika-Dzonga va ri na 54.17 leswi vulaka leswaku a swi nga ta olova ku Afrika-Dzonga loko vo tshuka va ku i draw na xipano lexi Sri Lanka yi ehlisa xipano xa yona New Zealand and ku langutisiwe ngopfu swipano swa mune kusuka le henhle leyi leswi swi nga ta va swi ri na nkoka loko hi ta langutisa ha vulavula hi timhaka ta Lords ku ve Afrika-Dzonga loko hi kha hi hetsela malachi Afrika-Dzonga a ku ri xin'wana xa swipano swo tiya ku na nkama n'wana xi ri xiyimo xo sungula ka ti-test nkarhi wo leha se swi fika swi cinca kwihi i mhaka ku a va tlangi mitlangu yo tala kumbe vo tshama va ri ku biweni ka ti-test series ta vona eku tshama va ri karhi va nga hluli minkarhi yo tala hi ta tsundzuka leswaku veni xipano lexi xa Sri Lanka namuntlha xi nghena la endzeni ka rivala xi tekiwa hi xona xi rhandzwa eka ntlangu lowa siku na namuntlha ku ya hi mitlangu leyi va yi tlangeke va hlule vo England va hlule vo Australia eka mitlangu leyi ndzaka ti-ODI ka test va hlula xipano xa England loko va ta namuntlha hala Afrika-Dzonga yi le ku struggleni swinene eka nkarhi wa sweswi leswo kumbe ku hlamula xivutiso xexo i ku va hikwalaho ka ku veni ku na leswiya va nge i ti-golden generation hi xilungu xa vanghezi a ni ri changani i xilungu so vanhu lava hi nga na vona ka nkarhi wa sweswi a va fani na vo AD de Villiers a va fani na vo Jack Callis a va fani na vo Herschel Gibbs hikwalaho hi nga la hi nga kona swi endla leswaku hi va ka xiyimo xa vutlhanu emisaveni hi nga vi ka xiyimo xo sungula a va fani na va Sean Pollock a va fani na va Lance Close a va fani hi leswaku va Jonty Rhodes a va fani na vona vanhu lava hambiswiritano Kessel i swona khalanga a yi twaneni ku humelela yini aka timhaka ta ti-taxi mani ni nga vulavula na n'wina hi hafu ku bila wara yan'we a swi honi nchumu musi hayi ku hava loyi a nga ta fika ku fridge ya mina yi timile swakudya swi borile se n'wina mi ri yini ve ri mathekisi lama mi va tekela xinkwa kumbe n'wi wa vile ka xiyimo xa kahle xo hlamula a ni le ka xiyimo xo kahle xo hlamula kambe khalanga ni munhu loyi a khumbekaka ni nga vulavula hi namuntlha ne loko ni ta la ntirhweni mina ni munhu loyi tilekaka tiawara timbirhi kusuka andlwini ku ta fika la ntirhweni mara loko no mi byela ku ni fikela ni salele hi timinetse ta 20 ntsena why a ni salele hi timinetse ta 20 ku na ndhawu yin'wanyana hala Westbury va pfale ndlela swi boha leswaku loko i suka lokixini i famba u fika ndleleni u jika u tlhela u ya ta hi vo Diepkloof u ya vuya hi le inaneni FNB u ta nghena edorobeni mi nga imagine traffic ya kona ni fikela ku sele 18 minutes ku ni nghena ntirhweni eka nkarhi lowu tinikaka 2 hours kusuka lokixini ku ta fika la and swi nga ni tekeleni na awara ku tala mara namuntlha swi vetani mutirhikulori ize a kombela a ni fonela ku ni kombela u ni fambisela mithini a ku fanele ku va la mithini wa production maswisi a karhi a suke early hikwalaho ka ku fara and loko ri ka na swiyimo swo fana na sweswo khalaka a hi nge mathekisi ya suka ya tele a Soweto ya ta haleni ivi ya fika ya kumeka ya khumbekini vanhu lava nga la xikarhi ka Soweto ku ta fika la hale mina ni tirhelaka kona va ri yini hikuva ku hava tithekisi leti taka ti ri empty ku ta haleni loko vo tshuka va yimise khalanga va ku khalanga ni layichi ni fika ntirhweni no hlwela sweswi na warning yo hetelela entirhweni xana khalanga loko a teka munhu yaloyo ku ve ni a nga hlongoriwi ntirhweni munhu loyiwa i na 12 wa vanhu lava a va sapotaka ene loko khalanga va n'wi teka va n'wi fikisa ntirhweni nkarhi vanhu lava va yi 12 va ta va va ha ri na swakudya mara loko khalanga vo nchava va tithekisi va n'wi siya munhu luya a ri wa vu-13 va ya ku hluphekeni na ndyangu wa yena a ni tivi ku yaleyo kumbexani va nga hi hlamula va ku yini vanhu va tithekisi a swi twa ku i xikwa xa vona mara xiko xa yena un'wana na un'wana xiko xa yena un'wana na un'wana xiko xa yena xi na milawu ni mi twela chini kasi i ntiyiso lowu heleleke khalanga ni kesile fa mina case Phineas Malachi ya lava hi bula na vona a ta veni ya ka ti voice note na mbona ku matswa na loko hi vuya mahungu na misava
loko vuya mangu na misava hi ta famba hi ndlela leyi hi ta bula na xitulu lexi mi mi xi twa kwale hi ta bula na ndawulo ya maphorisa va hi byela ku vo tsandzeka na kumbe ku ha nawu lowu wu sivelaku van'wamathekisi ku chicha munhu loko ni n'wi khandziyisi ni vona un'wana a kha dodombana na un'wana na tolo kunene kwa mansivo veri vona loko mi va nyika permit mi va nyika permit ya ku va vhe va famba hileswaku loko mi nyike mahlawuli permit i ya ku kusuka Rotterdam ku ya fika kwala yi nga nikiwa kona hi le ka yena n'we van'wana hayi ene vanhu vo tala va nyikaku tilifiti a ngo suka kaya kha ku ni ya nyika vanhu tilifiti o huma loko a fika laha ka Caltex a kuma ku ri na vanhu va yimini va ku ya Polokwane a khandziyisa vanharhu a famba hi mhaka ku thekisi leyi ku nga na bangoveni a yi tali hambileswi va ringetaka tindlela hinkwato ku loko bangoveni va ringeta tindlela hinkwato loko wu jahile ku na tithekisi tin'wana va endlaku leyi tithekisi ti sungula Polokwane fambani hi leti va endla sweswo lexi nga biha hi lava va ngo nghena ndleleni va sungula ku renka va ri hama tiphemiti ngopfungopfu ka timovha letiya ta vanhu vo tshama vanhu va nkombo hi vona va fanele va landzeleriwa ku n'wina mi ngo xava movha ya muxaka lowu mi sungula ku renka mi ri hana phumyende ke mara hayi mina ni ngo lo suka ti-F ni kani ya Polokwane mani kosi na joke i nkarhi wa n'wina hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ku tumingisela meko kwalaho nga kowe u ri yini hi le ku buleni na vamani laha hi le ku vulavuleni hi xiyimo lexi xo tika lexi 16 wa masiku ya ku lwisana na madzolonga ehenhleni ka vana na vamanana se xivutiso ku va ku loko se mi ta languteli mapfhumba lama ku ya hi lama nga famba ko mi vona ongeti ku fika sweswiwani yi le ku tirheni ke a hi amukeleni lowu mingiseri hi twa ku yena Angola a ku yini hi ndlela yeleyo enhleka ni na problem lani ya leswiya swa gezi ka mani hello mane hello minjani hi pfukile hi nga kuvo ka mani mina xibokisana ka mani ayi a mi mhana wun'wana n'wina a mi mhana wa wun'wana a mi na vana wa un'wana a mi na vana ni na vana vo tala ngopfu mara ma swi twisisa ku loko mi ri na vana ivi mi nghena ka xiyanimoya ivi mi lava ku vana van'we va hundzuka swihlekisi le handle le loko ku ri ku n'wana mi na mhaka na swona ku va mi hlekiwa hi ku a ni ma swi tiva ku hi le ku vulavuleni hi yini na njhe kumbe mo tifonela ntsena na sweswi ni la ku vulavula hi yena mara ma swi tiva ku hi le ku vulavuleni hi yini sweswi ka mani yiko i mhana wun'wana valava banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi inkomu kalanga na muhumelerisi kwalano heyi ya na n'wi twa mingiseri yaloyi a nga nghena kwalaho jamba mani swilo leswi a swi vulavulaku wa tiyimelela mara ku tiyimelela ka yena a swi twakali hi ku munhu loko a xava movha u na lunghelo ra ku kandziyisa mani na mani tanihi ku na yena movha walowo wa wu chelela lembe rin'wana na rin'wana so hi ku no phela munhu loko a karhi a xota va nge n'wi khandziyisi va nga ti-taxi va nge n'wi khandziyisi so sweswo mingisero Munghana Lonene FM veri yi nge n'wi foni ivi nge n'wi khandziyisi loko a xota ni ta vuya ni ka yona mhaka leyi andaka leswi sweswo mingisero Munghana Lonene FM nangonako ya Afrika wa vulavula hi ku haxa ra wona kusuka eka studio 2A hi ndlela yaleyo tsundzukani mavonelo ya n'wina ya tshama ya ri tani Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela a hi buleni na va RTMC RTMC Road Traffic Management Corporation hi amukela kulukumba Simon Zwane hi bula na vona laha hi languteka timhaka leti ta ku va na xirilo xa ku na vanhu vo tala va nge le ku tifambeleni hi timovha ti nga ri ku theleliweni ta va hi va vutisa na ti-permit leti ku va swi tiva ku ti tirhisa ku yini ke Mr. Zwane nhlekani good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM
Thank you for having us. I understand you've been raising a concern as Road Traffic Management Corporation, RTMC, that there are many vehicles in the Republic that are just driving around with expired license disc. Can you elaborate on that, sir? Yeah, now the point we are making is that a number of vehicle license discs will be expiring by the end of November. It's about 600, and then there's a million so expiring end of December. And we are then making a call to owners of such vehicles to start making arrangements to renew those licenses, because it can cause inconvenience, especially to those who would be traveling. If they are stopped at a roadblock and the license disc is expired, that could be a problem. But in addition, late renewal of license discs invites penalties and arrears. So it is better to do it on time and save yourself the extra money that you pay for late renewal. So we've made it quite convenient for people who don't want to spend time on queues to renew these licenses conveniently online at online.notice.gov.za, and the disc will be delivered wherever they are in the country. They will deliver the disc, whatever address that they provide to us. So is this a call made out of generosity, or there is a concern that as RTMC rather, you are noticing, or is there a growing trend of people missing on deadline when it comes to license disc renewal, or is just that you are just being generous and reminding people? Now, there's a tendency for people to leave it until late to renew their license tests. Particularly now, the time of the festive season, people prioritize other things. They prioritize their travel, they prioritize booking their holidays, sports, and all of that. And then realize later that they have not renewed their licenses. So that is why we are making the call now, so that the renewal of vehicle license discs is also top on their agenda of things to do during the festive season. Not forgetting also that they must check the validity of the driving licenses, because some of them will also be expiring, and those people must then make the arrangements to even renew driving licenses. You spoke about the inconvenience that might arise as and when they are caught in a roadblock when they have expired license discs. Can you share with us what happens when you find that you did not renew your license disc and you are caught in a roadblock? Are you arrested or the car is impounded? What exactly happens? Well, there are many factors that we looked into. The age, that is how long you've been driving around without a driving license, will be taken into account. But you'll get a traffic fine at best. At worst, the vehicle might be impounded, driving a vehicle that has not been licensed properly. Earlier on in our program, Butsai, we were talking to our listeners about the issue of hitchhiking, and some taxi owners are saying that they've got permission to control that area, so they have a right to control hitchhikers. I'm not sure, as RTMC, if you have a hand or anything to say about the kind of behavioral patterns that we are seeing existing between hitchhikers, private-owned vehicles, and taxi owners. Yeah, which legislation empowers them to control behavior on the road. They have no such permission. They have permission over they can only exercise
authority and control over their drivers and their cars. They don't have authority over private citizens. Policing is within the designated law enforcement authorities, the SAPS and traffic law enforcement officers. No one else without authority must enforce the law. I don't know which law they are even enforcing on the roads. They are saying, except that they are bullying private citizens to go to the taxi rank. and he boldly quoted the fact that they have got a permit. I'm not sure what is embedded in their permits. The permit only allows them to take passengers from a particular point to a particular point, sometimes using a particular route. That's all that it gives them power to do. That permit does not extend to controlling the behavior of private citizens. So now that they are bullying private citizens, what kind of recourse, if any, do private citizens have? No, private citizens have a right. They can open a court case against them for harassment, or whatever, even extortion, because it is extortion, forcing them to go onto their taxis when they've got the right to can look for alternative transport if they so wish. And as an entity or a corporation, you don't have anything that you can do to prevent this situation, or you are helpless in this regard? No, traffic law enforcement authorities have got the right to stop that kind of thing from happening. Yes, we don't like people hitchhiking on the roads because a number of fatal crashes happen. And so that's where sometimes we see pedestrian fatalities because of people on the roads. And it's true that legislation does not, it prohibits people from walking on the freeways. But that's a matter for law enforcement to enforce, not for taxi operators to enforce. But let's hope the law enforcers will do their job in this case and see to it that they alleviate the issue of private citizens, or shall I say citizens, being bullied by taxi owners and or drivers. Otherwise, you can see in Karwangwe. Thank you. Ikolokumba Simon Zwane basuka ka RTMC, Road Traffic Management Corporation. Ikukomisa leswaku vulavula so i timhaka ta tata ku ri ve le ku tsundzuxeni n'we hi vachayeri na n'we vinyi va timovha leswaku xiyaxiyani na ku tiyisisa leswaku timovha ta n'we ti theleriwile hi minkarhi leyi hi nguva leyi ya makhisimusi. Leswiwani swi va swi kha swi mi pfuna ku mi nga vi mi ya kuma mi ri khombyeni ra ku tsariwa mathikiti, kumbe movha yaleyo yi tekiwa loko mo cheka kumbe mi yimisiwile hi lava lawulaka timhaka ta swa le magondeni, va kuma leswaku langsesi ya n'we kumbe va kuma leswaku permit ya n'we yi hundzeriwe hi nkarhi. Tlhandla kambirhi vangeri leswiwani loko wo kumeka i ri na movha leyi yi nga hundzeriwa hi nkarhi, swi nga endleka movha leyi tekiwa kumbe we nyikiwa thikiti sweswo swa ku taniya. Se vengeri xiyaxiyani na ku lemuka leswaku mi vona ku timovha to toleto ta n'we ti hundzeriwangi hi nkarhi loko swi ta ka timhaka ta muthelo. Languta disk ya movha yaleyo, wa yi vona yi theleriwini rini. Na ku ni rivele ku va vutisa xivutiso lexiwani, kumbexani a ni fanele ni nga va vutisanga, a no fanele ni mi byela ku n'we mi longoloxelaku tidiski ya 2024 2023 mi ti longoloxela hi nsusansu sweswo misana yaleyo ya lembe rero. A va nga mi vutisi ku ndhaka lembe ni nga hela u thirile. Se ni va vutisena hi timhaka leti ta a hi ka hi bula na Mahlawule na van'wani va yingiseri hi timhaka ta mathekisi. Ve n'wina mathekisi mi hava phumende ya n'wa yi mi pfumeleli nchumu swo yelana na sweswi mi swi ndlaku, ko va sweswo ni vhele hi twa hi n'wina. Mara mi hava phumende ya ku ndla sweswo. N'wa mi ngeri helo ka thezi ya mina
Montshika tiyela hala khatisa wala khatisa n'wina mi langutana na driver ya n'wina na movha ya n'wina loko yi nga cheki nchumu swa n'wina ngheni helo hina se va nga va ake mi nga pfula nandzu mi tshama mi ya tikhoto swi nga heli hi mhaka ku layicha munhu wun'we tshikani na n'wina na va ti khandziyisela i tin'wana ta timhaka ta tive mi nga pfulanani na n'we va porisa ya swa le magondweni va sesi mihloti va ri khotso veri sweswi veri n'we mi fanele mi hi pfuna ka xiyimo lexi hi ku loko hi ka hi hayika ma va tshika va hi susumeta va ku a ku khandziyisiwi munhu a ku ndliwi yini na khandziyisi movha a ni movha leyi ya vula yi ku certified to carry 5 people ni nexe so na shota 4 se va hlamurile yaleyo mi ngo ndla nkani mara a swi le nawini hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona a hi zangi hi sukela mi vatwile va RTMC va komisile ku ri timhaka leti ti le mavokweni ya maphorisa hi vo va fanele va vona ku a hi xanisiwa se a hi amukeleni brigadier Hlulani Mashaba hi ve va byela kwala ka xiyanimoya ku va hi xavisile ka maphorisa va hi xavisile ka van'wamathekisi a va na mhaka na hina tanihi maphorisa kumbe a va swi lavi ku hi pfuna hi yo mhaka van'wamathekisi va ka va endla hi ku rhandza brigadier Nhleka i Sikani Khalanga xikan'we na vayingiseri va Munghana Lonene FM kumbe hi swi vula namuntlha kwala ka xiyanimoya brigadier ku maphorisa ya Afrika-Dzonga hi ku angarhela na maphorisa ya Limpopo hi ku kongomisa vaaki a mi va rhandzi mi rhandza van'wamathekisi lava va ndlaku ku rhandza mi nga ndli nchumu xiphiqo i yini mo va chava kumbe mo ka mi nga va voni ni ngo ni hlamusela leswaku vaakatiko va xifundzankulu xa Limpopo a va rhandza swinene ni pfumela ku na maphorisa man'wana ni le ka xifundza swi le handle ka Limpopo va rhandza vanhu va vona hi ndlela yo yaleyo ni ngo ni kombisa leswaku hina tanihi maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo hi rhandza van'wamathekisi hi vuya hi rhandza na ti-passengers kumbe lava va vuya ku va kandziya tona timovha letiwani ta mathekisi hinkwavo ka vona hi nga pimi hi nga hunguti va rhandza ku fana muhaxi kambe vanhu va le ku rileni kwala ka xiyanimoya sweswi ku vona va sindzisiwa ku khandziya mathekisi na hambi va nga swi lavi mi ngo ni hlamusela leswaku nawu wa hina we le Afrika-Dzonga ku hava laha wu nyikaku pfumelelo va mathekisi ku va sindzisa vanhu leswaku va khandziya mathekisi ntsena lexi xi nga kona muhaxi i ku ri industry ya vona kumbe ntlawa wa vona le mathekisini wu regulatiwile ku na mihlangano yo hambanahambana ya van'wamathekisi ku na va Santaco ku na va NTA ku na va so yi tele mihlangano leyi va ku yi ri kona kun'wana ka tindhawu to karhi ku na mihlangano leyi va ku yi wela hansi ka tindhawu kumbe ti-locality or ti-areas leti va ku va ri ka tona kambe mi ngo ni hlamusela ku tirhi wa vona i ku va regulatana vona na industry ya vona kambe anything leswi fambelanaka na transport pfumelelo walowo a wu na wona pfumelelo walowo wu nyikiwile ndzawulo ya Department of Transport and Community Safety hi yona yi nga na mpfumelelo wa ku va yi lawula swilo swe le magondweni na ku vona leswaku ku na vuhlayiseki bya le magondweni ngopfungopfu hikokwalaho ka ku hi vona va tirhisana na ku na timhaka ta vuhlayiseki emagondweni nakambe hina tanihi maphorisa tirhi wa hina i ku va hi endla leswaku ku na ku sirheleleka ka vaaki hi ku angarhela leswi swi va ku swi ri kona loko ku va ku na vugevenga byo karhi byi kumekaka eka xiyenge xa van'wamathekisi kumbe na kolomu magondweni hikokwalaho yi vuya yi va mhaka ya hina ku va hi endlela leswaku vuhlayiseki byi vuya byi va kona ni ngo ni kombisa ku ri eka n'hweti leyi loko ya ha ku sungula kumbe loko leya ya October yi ya ku heleni ku vile na timhangu ta ku chavisiwa ka lava va lavaka ku khandziya kumbe ti-passengers etindhawini ta le Sekhukhune mi nga va mi swi vonile ku va na tisekhula ti nga vuya ti
ti distributiwa kumbe ti hangalasiwa hi yin'wana ya mihlangano ya mathekisi va hlamusela leswaku vana va xikolo va fanele va fambisiwa hi tithekisi ta vona nakambe lava va private vehicle owners kumbe lava va nga na vun'winyi eka timovha ta vona kumbe tigolonyi ta vona a va na mpfumelelo wa ku va va nghenisa vana kumbe swihlangi leswi ya ku xikolweni kumbe na lava va ya ku mintirhweni hi ndlela yo yaleyo laha hi nga vuya hi tshikelela mhaka ya leswaku vona van'wamathekisi a va ngheni helo ku na xitatimende lexi nga humesiwa hi national South African Police Service va kombisa kahle leswaku nawu walowo a wu kona wa leswaku mfanele misindisa vanhu ku va va khandziya mathekisi ehandleni ka ku va va tirhisa timovha leti va lavaka ku tirhisa tona kambe mi ngo ni kombisa ku na swilo swintshwa khalanga xo sungula hileswaku lava va nga mathekisi va hava pfumeleliwa ku va va sindzisa kumbe ku sivela vanhu ku va va khandziya timovha leti nga kona xa vumbirhi hileswaku i choice ya lava va khandziyaka ku nkarhi wun'wani va lava ku khandziya mathekisi kumbe va lava ku khandziya movha leyi fambaka hi brigade ya maxava ni vuyi ni hlangana na mhangu yin'wana nkarhi wun'wani un'wana a ringeta ku yima loko a ringeta ku yima a yimela un'wana wa lava va lava ku khandziya van'wamathekisi va ta loko va fika va ku hey u khandziyisela yena a swi na pfumelelo ivi luya hikwani kusuhani na yena a hlamusela ku ri loko ku mi ta ni tleketla mi ni fambisa mahala ni ta nghena hi ku la a ni na mali munhu loyiwani u ta ku ni pfuneli xaka ra mina kumbe emakwenu sweswo taniya ivi mi kuma ku va tsandzeka na ku swi hlamula a ku loko ku ri leswaku ni ya khandziya swi la ku ni ya khandziya mahala ni nga mi kombeta na xipachi xa mina ni hava nchumu ivi va vuya va swi vona ku ve nge khandziyisi munhu mahala va ku hayi fambani mara swi pfumeleriwi se xin'wana lexi a ni la ta kombeta ngopfu xona eka minkarhi leyi ya le kusuhani in recent times hi vuyi hi va na timhangu to tala laha vanhu nkarhi wun'wani va kumbe khomana n'we brigadier ni khomele nyana kantsongo hi sungula hi hundza xiyenge lexi xa tinhlokomhaka ta mahungu va nga ta ni kwatela ni khomele ni tani a va le ku xaveni vanhu gezi a va ti xavela vo dlemulela swi mi kumini sweswi phela ku mi nga fola layini swi leswi kwala ka Eskom a mi swi dumi ngopfu ka mi nga xavi gezi a vona xiphiqo xihi kumbe xihi i ya ka Eskom namuntlha loko ni ku vona hi we lowu ku nga xavi gezi kambe hambiswiritano a hi amukeleni nakambe ha bula na brigadier Hlulani Mashava va vulavulela maphorisa ya Limpopo a va vulavulele xiphorisa va vulavula ndhawu leya maphorisa a Limpopo hi vo hi bulaka na vona brigadier amaku ka nkarhinyana walowu nga kwala kusuhi ku ve na swiviko mi nga ya mahlweni brigadier. Your call has been placed on hold. Vani veke ka hold brigadier se ni tamba n'wana va kavanyetile laha kambe ima nitwa nga Your call has been placed on hold. Se imhaka leyi lavaka ku va hi lulamisa yona hi ndlela yoyo leyo va hi pfuna inga ku a yini tsenile nyana la hayi tipresele swa ku he khala nga fani khomenyana kambe a mi kha mi kombisa timhaka ta teti ta va lava kombela tilifiti ivi mi kombisana ku kwala ku nga ri khale ivi ni ku ni khomele ntani mi ta ya mahlweni a ni lava ku kombisa ku kwala ku nga ri khale ku na timhangu leti nga vuya ti reportiwa ngopfungopfu ka xifundzatsongo xa Mopani ngopfungopfu tindhawini ta le Vamankweng na Vatsanini laha vanhu va nga vuya va kombela ku tleketliwa kumbe va kombela leswi hi swi vitanaka tilifiti va nga vuya va tekeriwa swa vona swe le mandleni van'wani va vuyile va kuma va pfinyiwile hi to timhangu to fana teto so a hi la ku kombisa ku nakambe na hambi loko vakhandziyi kumbe ti-passengers ti ri na mpfumelelo wa ku va ti khandziya timovha tin'wana na tin'wana leti va ku ti ri kona a va endli hi xiyisisa leswaku lomu va khandziya kona va khandziya timovha leti ti nga kahle na vanhu va kona va tiva mi nga tsakisi hi ku yimisa lifiti hi ku endlela ku mi la ku hatlisa mi fika tsanini kambe mi nga n'wi tivi na munhu loyi mi kombelaka lifiti ka yena hi ku hi minkarhi yo tala swi kota ku va swi va werisa makhombyeni van'wani va vuyi va tekeliwa na timali I think a vhiki leri nga hundza kumbe mambirhi lama nga hundza van'wani va vuyi va tekiwa tindhawini ta le vatsanini va sindzisiwa na ku va humesa makhadi ma vona laha vanhu lava a va famba na speed point va nga va tekela na mali ya vona loko va heta va va tshika makhwatini hi ndlela yo yaleyo so timhangu ta muxaka letiwani ti tele ti vuya ti kha ti mangariwa kwale so ha kombela leswaku loko ko va leswaku n'wina mi lava ku tleketiwa mi lava lifiti leyi mi yi tivaka nkarhi wun'wani ya khalanga ma n'wi tiva kambe loko mo fika mi kuma mina mi yimisa mina ni nga mi tivi nkarhi wun'wani mi nga humeleriwa hi makhombo hi ndlela yo yaleyo so hava koweta na vona leswaku a va endli hi vuxiyisisa
leswaku va timovha leti va ti yimisaka i timovha ta munhu loyi mi n'wi tivaka mi nga tsakisiwi hi ku yimisa movha mi lava ku tleketliwa mi nga n'wi tivi na munhu wa kona na ku ya ko hi minkarhi yo tala va vuya va wela ekhombyeni Khalanga. Ntiyiso ngopfu ene na tanihi xiyanimoya hi nge pfuki hi khutaze vanhu va kombela tilifiti leswi nga ta heta laha swi va hoxa nghozini na hina hi lwisana na swona swoswo leswi kambe hina lexi hi lavaka xona i ku a ku landzeleriwi nawu hi nga sindzisiwi ku khandziya mathekisi lama hi nga va ku hi nga lulamelangi ku khandziya wona hi swivangelo swo hambanahambana se loko hi ka hetisela brigadier mi tsundzuxa yini ka tlhelo ra n'wamathekisi hi ku un'wana n'wamathekisi i nghene kwala a ku hina na permit ya hina yi loko ndzeni ku ni suka laha ku ya hala ni lawula patu leriya se loko a lawula patu leriya van'wana va ku hi va tekela xinko hambi ku na xinko la patwini mara va vule sweswo se xivutiso ku ta va ku mi tsundzuxa yini laha hi ku va lawuli nchumu Khalanga a ku na nchumu lexi va xi lawulaka ntsena leswi vulaka swona swo la leswaku vona va nga tluleli eka ndzilikano lowun'wana loko va ku va lawula vo vula kumbe for example va nyikiwile mpfumelelo wa ku va fambisa mathekisi ya vona ka gondo ra R71 kumbe kusukisela kwele Vatsanini ku fika Mankweng then swi vula ku a va fanelangi ku va tikuma va ka va tleketla vanhu kusuka va Seshego a swi vuli ku va na mpfumelelo ntsena wa ku va famba laha va nga demarcateliwa kona ku va fanele va tirhela kona va nga ka va nga tluleli kun'wana mi kuma leswaku n'wina mi chayela kusuka Giyani mi ya a Muketsi ivi n'wina mi tikuma mi kha mi famba hi ndlela ya Malamulele mi kha mi ya Venda a swi na mpfumelelo kambe leswiya swin'wana swa ku vanhu va khandziya vanhu va na mpfumelelo wa ku khandziya xin'wana na xin'wana lexi nga kona kambe ntsena a va ti vonile leswaku timovha leti va tleketliwaka hi tona kumbe va khandziyaka tona ta ti-private vehicle owners i timovha leti va ti tivaka ku endlela leswaku va nga tikumi va nghenile khombyeni lexi hi nga vulaka xona leswiya swin'wana swa ku regulator timhaka ta matirhelo ya mathekisi ni vurile leswaku swi le ka ndzawulo liya ya transport and community safety vo va nga na mpfumelelo ya ku va regulate lava ya tirhi lowu nga kona wa ti-association i ku va vona nkarhi wun'wana va langutisa leswaku vatirhikulobye va vona ngopfungopfu van'wamathekisi va landzelela milawu leyi nga vekiwa hi vona ya ku va fanele va tleketla kusuka ka area yo karhi ku ya ka yin'wana va nga tluli ndzilikano va ya kun'wana lomu va nga fanelelangi ku va ya kona xin'wana hi nga va kombelaka xona mahaxi loko hi nga ya ku gimeteni hi swi tivile leswaku mi nga leswaku hi gimeta a va voni leswaku swifambo swa vona ngopfungopfu van'wamathekisi swifambo swa vona swi le ka good condition swi na mpfumelelo wa ku va swi kombisa leswaku swi roadways hi ku loko swi nga ri roadways loko vanhu vo tikuma va kha va wela tinghozini to karhi na ti-road accident fund ta tsandzeka ku va ti hakela vanhu lava va kha va famba nkarhi wun'wana hi mathekisi lama ma nga ri ku roadways mi kuma ku na swo karhi swi xotaka so a hi endleni hi matimba leswaku ku endlela vuhlayiseki bya vona madrayiva lawani van'wamathekisi kan'we na lava khandziyaka mathekisi ma vona ma lulamerile ku va magondzweni wa hina hi ku loko ma nga ri magondzweni wa hina lava va tirhaka na hina lava le ka Department of Transport and Community Safety va ta vuya va va nyika mathikithi ene ka minkarhi yin'wana va ta vuya va impounda kumbe ku teka na timovha ta vona muhaxi brigadier ta bula loko ze ku fika nguva leya makhisimusi ku nga ri khale mi ta twa ni kha ni ta ka n'wina ni ku ve vanhu va tekeriwe mali ya xitokofela hala mi nga vileli a hi vulavuleni nkarhi wun'wana na wun'wana Khalanga mavati ya hina ya pfulekile ekom brigadier Hlulani Mashava lava hi bula na vona mingisero Munghana FM ni ya ka Mnangisi Phineas Malachi andaka leswi andlala mavonelo ya wena u tshunxekile Afrika wa vulavula yimani nga siteka mavonelo ya wehe hi tsutsumela le ku nga na Mnangisi a hi nyikaka xifaniso xa leswi endlekaka kusuka le a Kingsmead laha tlhelo ka Hilton Hotel a Durban hi twa ku va ri ku endleka yini swi fika sweswi tihotela letikulukumba a ti welaweriwi leti ya ka vamisitani virini lachi right hi Khalanga ni babatla ni vuyelela ni karhi ni amukela nakambe muingiseri wa makombandlela eka nhlekani wa siku ro namuntlha lexi humelelaka eKhalanga hileswaku endzhaku ka xivoko lexiya xa ku veni va tlhe va pfala weekend nakambe hikwalaho ka mpfula leyi va nga teli ku va pfula vatlangi loko va sungula ku nghena rivaleni yi tlhe yi sungula ku na nakambe mpfula na le ka nkarhi wa sweswi yi le kuneni mpfula loko u langutisa ku na xihangu
kuna xihangu loko u langutisa maseli lamaya se ya tele maribye ya xihangu la ya yaka emahlweni yina leswi vulaka leswaku veni ha to yima hi langutisa hikuva ku hava ku eka ntlangu wa cricket ku fana na sweswi ku nga ti-test match va nga tshuka va teka nkarhi wa sweswi va ku hayi leswi mpfula yi nga kuneni sweswiwa a hi sukimeni hi famba hi ya kaya va ta teka nkarhi ku veni va ta vula leswaku veni ra namuntlha siku ha ri gimeta ku va se swi vonile leswaku veni swa ala ku ntlangu u ya emahlweni swi ta va swi nga sunguli na loko swo tshuka swi vetani eka masiku lama ntlhanu hi nga va langutisela eka xikarhi ka swipano leswimbirhi ku na method luwa wa Doug Lewis wa DLS khalanga eka ntlangu wa cricket laha va langutisaka leswaku xipano lexi nga rhanga xi beta ku sungula loko swi fika ka over yo karhi loko ri ntlangu wa kavanyeteka hi mpfula va langutisa leswaku a xi se xi endle mitsumo mingani lexiwa xi betaka ra vumbirhi loko swi fika laha a xi endle mitsumo mingani swo fana na sweswiya i swin'wanyana leswi swipano leswimbirhi swi nga swi tolovela hikuva loko ni langutisa eka mitlangu leyi va nga yi tlanga yin'wanyana ngopfungopfu hi 2019 hi vone ntlangu wu kala wu yimisiwa laha Afrika-Dzonga lowun'wanyani va nga hlula hi 45 wa mitsutsumo hi method wona lowa wa Douglas Lewis DLS Afrika-Dzonga ku ri kwalaho ka ku veni ntlangu wu yimisiwile hi mpfula va tlhe va vuya nakambe eka mitlangu yaleyo eka rona lembe leriya hi ti 19 ta March hi lembe leriya ra 2019 ntlangu wu ve wu yimisiwa nakambe loko Afrika-Dzonga va hlula hi 41 runs hikwalaho ka method wona lowa wa DLS kwalaho ka ku kavanyetiwa hi mpfula swipano leswimbirhi swa swi tivaka swo fana na leswi swa humelela hikwalaho u vonaka na le ka siku ra namuntlha tanihileswi ni nga vula loko ntolo na madyambu na mixo swinene ka siku ra namuntlha mpfula a yi ri kunene a Durban hikwalaho xipano xa Sri Lanka xi te loko xi heta ku wina toss va vhe va ku hayi na ha fielder ku nga leswi vuriwaka eku bawula va endleleke leswaku veni xipano xa Afrika-Dzonga va xi koka xi nga endlangi mitsungo leyo tala leswaku vona loko va ta nghena eka innings yo sungula va ringeta ku hatla va hatlisa va endla mitsungo yo tala ku loko mpfula yo tshuka yi kavanyetile test leyiwa va va na ku veni loko va ta pimanisa timhaka ta ti-over leswaku hi over yo karhi xipano xo karhi a xi endle mitsumo yo karhi ivi ku avanyisiwa hi wona method walowa Sri Lanka va kota ku hlula ntlangu tanihileswi Afrika-Dzonga eka mitlangu leyi nteka va nga va kavanyeta va endlisa xo va wina ntlangu hi ndlela leyo khalanga na vayingiseri mpfula ya ha ya emahlweni eKingsmead Stadium yi le kuneni swi nyawula swinene leri swi vulaka leswaku ntlangu wona wu ta tama wa ha yimisiwile kambe hina hi ta tama hi ri kona ku lava ku vona leswaku veni ra pfulake ive hi ya mahlweni na ntlangu ni vuya eka n'wina eMlozi eMunyayi wolola xikhwani xa madleke lavo rata ngopfu ku tshama swituluni mara va nga ngheni a felixa shop va xava switulu va tshama maribyeni hina hi nga mi dyondzisa malaje hambanani na swona hi lo mi dyondzisa ku na switulu mabhuruku i swichizi hi mhaka ya ku tshama maribyeni i swona papa eko viseswo vingisera Mugedadona FM na Kings Phineas Malachi ka hi nga xifaniso la xa hi laha swilo swi fambaka ko kumbe swi nga fambikwa ko kusuka le a Kingsmead leya swo vula ntsena ku Afrika-Dzonga kumbe Afrika-Dzonga hoxa nthawula mi pfumela ku swa ku ya Lords swi ngendli swa ku ya Lords swi tikombi swi tandla tshikani hikuva swi vona ku timpfula leti ti vula mpfula leyi ta nisa sweswi ya ku za ku hela vhiki le a Kingsmead ku ya hi vavhumbi ta maxelo se tsikani man kama swi ri tani mingisela Mugedadona FM 0860 002543 hi le ku buleni ya le ya mathekisi mi va twile vinyi va nawu ve ri yini n'we mi ri yini hi ndlela yaleyo a hi kuti 0860 002543 nongonoko i Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela n'wina mi angula mi ku yini ke eka mhaka leyi bulaka ha yoho hi ndlela yoleyo 0860 002543 nomboro leyi mi yi tirhisaka ivi hi kota ku twa tlhelo ra n'wina ra mhaka eka mhaka leyi bulaka hi yona nhlekani leyo ya mathekisi ku nga ti xibokisani a xibokisani mi nga ku nga ti swa xibokisani ka a ku ti leswi hi vulavulaka hi swona mani swi rhandzi ku gorombisana na ku holova na n'wina vayingiseri va mina hayi khom swi rhandzi mara mi nga ni fikisi ka xiyimo lexi ya xi vuriwaka to yu
bo wa vona loko egangi sa swidomini ku we a wu se tshame gangi sa munhu vuton'wini so bo ngane puta sa I love sona mungiserilo ndleka Ay kala gampugile. Wako engala kusungula ela ku gari putere dyondza la ka mina Ita dyondza la kwini ku na masungulo. I sentisa ka ku hemba loko ri gyari college iko mina le ka bukeri le right loko ri ka bukeri ko mina le gyari college right kaza Maishekisa kalanga siganle no kalanga alla va ku yidlamba-dlambanyana yale swa mathekisi a hi pfumeleni xo sungula ku vanhu lava hayikaku a va safe hambiloko va tele khalanga va tele ku fika la vakhegula vakhalabya vana lava ntsanana wun'wana na wun'wana i le hayikeni lexi karhataku xin'wana i timhaka ta ku a swi ta va swi ri kahle loko ni hayika hi mhaka ku na xota mara na hayika na loko ni khome 2000 a xikhwameni ni ya hayikeni hi vito ra ku kumbe a tithekisini ka hlweriwa ni lava ku hatla ni fika ivi va tlhela va ni tekela 2000 yaliya a ni ri na yona va ni tekela na makhadi na hinkwaswo van'wani va dlayiwa va tlhela va rhepiwa so a hi pfumeleni ku hiking hi vi yona ko va sweswi hi nga hava swa hina a yi kahle a yi hlayisekangi vanhu lavo tala va luzekile swa vona va buke ngopfu ni hlangena voko tala the other thing khalanga hi sweswo ku vanhu lava nga ku hayikeni la ta ku nyika example nkarhi wun'wani mina na suka a Polokwane ni ya kaya ni ti byela ku hi mhaka ku ni tivana ku na lava va swigevenga va hayikaku i fika i yima hiking sports ku no ni tlela ku mi nga hlangani na lavaya va nga ta miba va hina hi lava leto a Giyani straight hi lava straight line when hi ya hi chicha muketsi khandziya chika ni yi lavi va ta fika va kuma straight mara a va nga fiki khalanga ene minkarhi yo tala n'wa mi hayikaku swi tiveni ku loko mo za mi fika movha yi fika yima yi ri na vanhu vanharhu mi fika mugada mi ri vambirhi mi nyama a swi talangi ku munhu a nga mi hayikisa kha famba ri yexe ivi a mi khandziyisa mi ri 4 a tlha fika mi rhoba swa n'wina a swi talangi a nge ma kumi matimba ya lama but then khalanga a hi languteni mhaka va mathekisi ku ri okay it's true na vona va fanele va survive hambiloko ni nga encourage timhaka to va fika va siva munhu ku na va mathekisi vo tala va nga fika va duvuriwa hi sweswo swa ku munhu a voni hayikisile tsutsuma fika ku siva la mahlweni i hlekete ngaku wo ku hijack hi ku i tshame vana history ya ku hijackiwa ivi i teka swibamu i duvula vanhu swi va swi nga ha ri kahle na swona se lexi ni vulaku i ku van'wamathekisi a va pfumeli ku na vona attitude ya vona a yi kahle van'wani va chava ku khandziya tithekisi hayi hi mhaka ku a va na mali hayi hi mhaka ku va jahile hi mhaka attitude industry yin'we ya mathekisi leyi yo ka yi nga tekeleki enhlokweni leswi va venge ku na customer service leswi swo vulavula ku rhandza khalanga swa ku ku tsariwa na swipikara ku leyi a yi na nkarhi wo suka thekisi loko i lava nkarhi xava wena that attitude a yi tirhi nkarhi sweswi na loko yi kha yi famba a wu vuli ku hi tele ngopfu ande ka yona byeriwa ku famba xava ya wena ma yi vona khalanga mativa mhaka leyi mi nge le ku yi vuleni hi yo mhaka na hina hi kha hi vula ku a hi ri vanhu a famba mi ya hayikana hi no ho vula ku a hi ngheneni swin'wana na swin'wana leswi swi nga nawini hi ku swigevenga kanakeni swi le ku ngheneleleni la se hi vumbirhi ka swona hi huma njhani ka swona mo ni khomela tani ni ta kuma rito ra n'wi ro hetisela ku hi swi balansisa ku yini andaka leswi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula 0860002543 a hi yeneni se mina tsakisa ku siku mi tshame mi vulavula kwala ka nongonoko lowu mingisero wa mehe mi vulavula hi timhaka ta ku mi hlangana na van'wani va chochoverisiwile hala mungetsi halaya futhi kwala ka swikoponyana se xiphiqo i ku na munhu wo hlwela mathekisi ma tirhisa sweswiya swa wona futhi mathekisi ma yive leswiya swa mabazi hi ku khale thekisi loko ri nghena a ri nghenele sweswo swa ku ri hambana na ku i bazi ra 8 i bazi ra yini a ri famba nkarhi wun'wana na n'wana se sweswiwani mathekisi na wo a ma ha fambi hi nkarhi se vanhu va tsutsumela ku ya ku hayikeni va jahile va xota se hi swi ringanisisa ku yini swi leswi khalanga lava vo hayika hambiloko ri ka hi swi encourage mhaka danger mara hi mhaka ku xiyimo
xi va drivela kwale ka hiking mina a ni ta ku n'wina mi yako ka ti-hiking sports mhaka ku va mi kha mi xota a swi ta va swi ri kahle ku loko mi fika hiking sports mi rhanga i nga khandziyi ri wexe mi rhanga mi yimelana nyana ku mi va 4-5 mi ya Giyani ende mi tlhela mi tibyela ku sweswi hi ya ku Giyani swi ta lava ku hi lava movha hi khandziya hinkwenu hi ri 4 hi timhaka ta ku leswiya swo hi hafu mi khandziya hi 2-2 mi ya ku tekeriweni mi ya ku dlayiweni mi endliwa swilo hinkwaswo but then Khalanga vanhu va tele lava nga na mali a mi kha mi vulavula hi ku ku na bazi leri sukaku a Xitandani ri ya a Polokwane on a daily basis ri le ku ringeteka ku addressa issue hiking hambi le ku yi ri kona mara van'wani va na choice sweswiwani handle ka ku hike na ti-taxi i hava choice hileswaku loko nga lavi taxi i ya ku hikeni mara lava nga na mali why va nga hi endleli mabazi mhaka ku hi nge vuli ku hi rhela ka mfumo a hi va ri ta bazi leri sukaku Giyani ku na vanhu vo tala ngopfu va tirhaka Polokwane va nga tsakelaka ku famba everyday ku fana vanhu lava tirhaka a Polokwane va kha va suka a Makhado va famba everyday distance yaleyo hambiloko ku ri ku a yi ringani mara the 70 rand leti vanhu va ti yisaka ka ti-hiking sport hambi a bazini na vo i 80 rand vanhu vo tala a va ta khandziya nampundzu na madyambu va vuya va kha va avoida yini ti-hiking sports hi mhaka ku vanhu va lava ku fika etindhawini va hlayisekile mara va ri na a reliable transport se sweswiwani hi hlangana na vanhu va mathekisi lava yi bayindaka va ku byela ku a hi na hi jahangi hambi wo tshama laha 3 hours a va na mhaka vo ta jikajika va ya hala na hala va kha va ti nwela tijuzi na swin'wana na swin'wana a va na mhaka na wena se the challenge yaleyo ku lava nga na mali a va hi xaveli na mabazi ama lava a ku fanele ku ri bazi leri sukaka Tzaneen ri kha ri ya Polokwane I'm just giving example leri a ri ta kota ku address because lava titsotsi Khalanga va vona gap ya ku vanhu lava stranded a va swi lavi ku ya emathekisini va ya a hiking loko na ku byela ku ri Khalanga loko wo fika mali hiking sport i observe timovha leti ti hijacka ku vanhu loko yi suka a Polokwane yi kha yi ya Giyani yi va yi ri na registration ya Limpopo immediately yi fika Giyani yi xa registration yi veka Gauteng yi targeta lava ha ku Joni so i nge swi tivi loko tshami ki jahile loko vona movha wime ho tsutsuma na xibekabekani i kha i ya ende va hisa lava va ruthless va tlhe va va na swichina leswiya swo teba leswiya swa ku va ku tekela na mali hinkwayo a wu nga sali na nchumu i tlhi tisola hi mhaka ya ku va i chave ku hakela 140 and I'm also emphasizing ku n'wina mi nga na mali hi na ku a nga jahangi hi nga na mali a yene na mathekisini ya support vanhu va na thekisi because at the end of the day va fanele va survive va support mimiti na hinkwaswo a hi ti khandziyeni tithekisi mara ka ti-exceptional cases laha hi swi vonaka ku hi jahile i nga fiki i wela movha nje maswona va ku tekele ka swa wena van'wana va tekeriwa ma 50,000 va ta ku loko va vona ku i na mali Khalanga va tlhela va ku hijacka vo 3 days i nyamalarile va ku tekela mali va lava yin'wana ka va tindisa ta wena va boto wa wena nsati wa wena va kha va ku loko mi nga tisi Khalanga nge vo ene lexi ni hlamarisaka xin'wana Khalanga vanhu lava titsotsi va naleke ngopfu loko va fika va yima vanhu va ku va ku gade wo ka nga ri ki tsotsi loko ku ye gadani va ri hayi na hi la khandziya hi chika i khe va byela ku fika miketini lava 30 rand mi ta tlhe mi tikela ka 30 rand yin'wana ya Giyani i 60 rand le mi yi hakelaka hayi na hi lavi yona ni lava straight line a mi nga fiki hi straight line xexo Nametri. Thank you. Mativa lexi ni nga xi vona ne mani mi nyika xikombiso lexi hanyaka loko i suka Giyani kumbexani mina hi mhaka ku a ni tivi loko ri ku mhaka ya vito ra mina okay na ni khomeleni mina loko sweswi loko no ya Giyani thekisi sweswi na swi tiva ku loko ni fika laha a renkeni nampundzu hi 6 loko va pfula va ta ku Khalanga n'we mi fane mi va mi ri ntirhweni hi 12 ku na taxi ya ku le Polokwane yi sungula Polokwane hi ta n'wi fonela i ta hindza mi teka i va mpela hindza ni teka ni tlhe ni hakela ni ta Polokwane masivo se a hi mhaka ngopfu ya ku jahana ku leta leswi n'we mi vulavulaka hi swona hikuva van'wani va va ri na mali va tlhe va khutuziwa mali yaliya va nga tivela ku save yona se a hi ri hina la ka nongonoko lowu a hi nga susumeti ku vanhu fambani mi ya hayika a hi nga vuli swona hina a hu vula ntsene ku n'we van'wamathekisi swibazana sweswo swa ka n'wina ani mi yo nyikiwa hi swikwembu swa n'wina se hina hi ngheni helo ka mathekisi ma n'wina mi nyikiwe hi swikwembu swa n'wina na sweswo mi nga nyikiwa swona se hi tshikeni hi khandziya ntsena loko hi swi lava mi nga hi sindzisi kambe na n'we mi famba ku mi kombela tilifiti ku ri na mathekisi
swi tiveni ku leswi mi swi lavaka mi ta swi kuma i mani twa malachi laha hi nga se famba lachi Khalango ni sale timinete timbirhi a ni ku kumbe mi ta ni fanisela swin'wana ni nga si famba ku swi ndla njhani swa kwala ntsuvini mi nga kona hayi Khalanga a ku swi va na nhlaka leyi balekaka ngati swa ha tshamiseki sweswiya swi nga xiswona laha loko sweswi ni twe mi tshahanyana mhaka yin'wanyana mi ku swi nga endleka vhiki leri hinkwaro ka rona swi va swi te taniya loko swo heta swi te taniya Khalanga swi ta vula leswaku veni a vuyelo byi ta boheka byi ya disayidiwa atafuleni hi langutisa leswaku veni ku nga ri khale ku ta huma xeduli hi siku ra 29 endzhaku ka mundzuku mundlwani lowunene board ya cricket yi ta ha tshama hansi va langutisa leswaku veni xeduli ya mitlangu leyiwa ya world test cricket yi ya yimisa ku yini yi ta va yi huma hi tiva ximfumo yona test leyiwa yo sungula yi nga si hela laha ni tshembaka leswaku veni swi ta va swi karhi swi hi nyika swikoheto swa leswaku hi tshweta na vayingiseri va hina leswaku veni hi langutisele yini ka lembe leri taka loko ku yiwa ka mitlangu leya ya world test championship hala ya alot ku veni ku ya endleka yini ku ri va mani kambe a swi ta tsakisa loko mpfula inge a yo yima ivi ntlangu lowu wu ya emahlweni hi ta kota ku vona kambe loko hi langutisa mpfula leswi nga xiswona Khalanga ka siku ra namuntlha no va na ku tshemba kutani ka leswaku hi nga ha tshuka hi vona vatlangi va tlhelela ndzeni ka rivala ku biwa bolo ntlangu wu qhoveka maxelo a ya kahle kumbexani ya kahle hi ku mati hama lava hi la ku rima swifuwo swa hina swi fanele swi dya mara for cricket a ya kahle Khalanga ni khesile hlekani lowunene lachi khesile va ta va ri na n'wina majala ku ya mahlweni ni vona a yi ki fikini na va paxa khomandela mi ta sa mi vona ta ntsuvi wa n'we kwale hina dyambu ra hi dala hi ka kona fambani mi ya hayika mi ta swi kuma leswi mi swi lavaka mi ta swi kuma leswi mi swi lavaka khesile i swona papa eko sweswo vingisera Munghana Lonene FM hi kumeni mahungu ya misava na mani Nkosinath Chauke ePhalabulwa Hoedspruit Gravel na le Akhonweni Iswingwe eka 92.0 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela